Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Imamo po ko zna koji put napad na glavni grad Sirije, dakle Damask, od strane ponovo po ko zna koji put naravno Mordora, i pogođeni su određeni šiitski i proiranski, ajde kažemo, određena postrojenja koje su postojala u samom Damasku i po nekim informacijama koje ja imam iz nekih svojih izvora, jednostavno u zadnje vreme, dakle kad kažem zadnje vreme mislim prethodnih 3-4 meseca, Iran je uspio da prebaci određeni broj PVO sistema preko Sirije u Južni Liban, pre svega Južni Liban naravno, ali i kopije RPG-7, dakle RPG-7, to su iranske kopije, i takođe Kawasaki motore, posjećen onaj Sanchez koji igra GTA, dakle to su crosseri. I to naravno može da pomogne u jednom smislu ako pogledate istoriju ratovanja Hezbolaha u Libanu, jednostavno vidjet ćete da su im manevri bili problem i taj nedostatak vazdušne odbrane, a sa ovim stvarima koje su pristigle, jednostavno to će pospešiti stvari i poboljšati i preokrenuti ih naravno u nekom vojnom smislu u njihovu korist, ali vidimo da se Mordor ne šali, onaj zakon neverovatno, znači kao u Francuskoj, dakle protesti su bili i Macron je rekao ne, 64 godine će biti odlazak u penziju i to je to. Isto i ovde, jednostavno Bibi je odlučio da bude tako i ljudi koji stoje iza njega i oko njega, što je treba napomenuti, dakle i oko njega, ne samo iza njega, i evo zakon je prošao, napadi se nastavljaju i to je to. Čekamo dalje izveštavanje i dalje situacije na terenu. Hvala vam svima na pažnji, vidimo se u nekom od narednih videa. Prijetno.